dole i to. Tražim, brate, posao, ostao sam bez oca i majke, otac mi umro 16.6.2022. Majka mi je sad 14.1. ona je preselila. Tražim posao negdje da radim, pa htio sam s tobom da vidim, znaš li ti ikoga da ima dole posla? Paše li ti u Austriji posao? Paše, brate. Paše li, gdje molim te izaberi sebi državu, nemoj da ja biram. Rano mi je da ja biram 6 sati. Gdje ti izaberi? Pa eto, dole sam sad sam trenutno dole u Hrvatskoj, živimo ja, očuh i brat, sestram. I hraniš očuha, jel? Imam očuha, on je dole. I bude s tobom? Bude sa mnom, dole smo. A majka ti umrla? Ha? A majka ti umrla? Jes, majka mi je preselila sad 14.1. Sad imaš ekstra plus, što držiš tog čovjeka kod sebe. Samo izaberi državu koju hoćeš da radiš. Da. Da vidiš volio bi najviše Njemačka tamo. Da vidiš koja je institucija. Znam, ja volio s tobom meč odigrat. Ovako live da upalim. Rikson, tražiš posao, ne tražiš meč, nemoj me bavati. Znam, ali... meč. Nema od meča ništa. Evo, prvi meč koji je čovjek odigrao, to je sa mnom odigrao. I koji se čuje svaki dan. Nikad mu nisam poslao zahtjev za meč. Jesam li patak? Nisi, nikad. Zovu me, kunem ti se u dragog Allaha i svim na svijetu. Kajem ume što ne igra. Neću, Buraz. Neću. Je li tako, patak? Jesam ti rekao, brate, pale live. Je li tako bilo? Jesam li te slago? Buraz, dođi, razvali sviju. Kaže on, šta ja? Je li tako bilo? Kad sam ja to spomenuo? Da, ovako, realno. Buraz, patak, da tebi kaže tvoj brat. Da tebi tvoj brat kaže, pošteno. Razumiješ? Vidi. Čujem. Kako je god ovdje situacija, brate. Ne sviđa mi se evo ja sad govorim jaranski, mene boli kurac. Znači, šta je svaka? Buraz, pa nisi ti to beare Bog, Allah. Znači da ti to radiš, brate. Kontaš? Ne može. Ali ne može svima pomoći. Ljudi te lažu u patak. Znaš ti koliko ima ljudi da te lažu, Buraz? Znaš li ti koliko ima ovih kurvi, drugačije da je ne nazovem, glupo je reći to, ali su one kurve, razumiješ me, brate? Da se preko tebe dignu i da to urade, razumiješ? Bravo. To su kurve, brate, bolan, zapamam šta ti mume kaže. Mume je ovdje godinu i nešto dana. Ja kakav sam, takav sam, brate. Znaš koliko sam ja, mume? Sačka, Rikson. Ajde. Znači, mene ne interesuje, brate. I imam bi 10 ljudi, i 8 ljudi, i 50, i 2000, i 1000 ljudi, ne interesuje me. Ali ljudi iskorištavaju čovjeka zbog nekih stvari. Sve će one ovo. Radi čega? Ma napušim vam se ja. Materije vaše, balan. Kome ćete vi, balan? Pa ja ne dam omret, balan. Boli bere kurac, balan. I evo. Na svakom ovdje gleda samo... Rikson, balan. Jesi ti, Rikson, slušaj me. Rikson. Prvi čovjek koji je odigrao meč sa Psanelom Patkom, to je mume. Prvi čovjek. Alo. Koji ga je razumio tako koji smo sad i on čuli. Koji smo bili tu. Znači ja lično sam to radio. Kad je to mume upatio, govorio i nešto radio. Buraz, uzeo pištolj, ljubio sam. Ti si Psanela Patka. Ja sam mume. Alo. Ja sam mume. I umrću mume. Ne interesuje mene Psanel Patak, Buraz, ne interesuje me Rikson, ne interesuje me ovaj onaj. Brate, morate vrijednost svoje stvari. Meni Kroatos prije godinu dana garantuje prvo mjesto da obrijem brkove. Ja kajem, Buraz, kapati dole, to je, Buraz, 20-30 eura. Alo, 20-30 hiljada eura, ja kajem njemu. Ne možeš, Buraz, to, ne možeš mi obrat. Sve možeš, ne možeš to je moja čast. Ja kad hoću da uzmem, evo sad ću uzeti obrat. Kaže on, kapati dole mu.
To je Kroatos. Ja Kroatosa volim i poštujem. Kroatos je jedan veliki gospodin. Najjači, jedan najjači na TikToku. On, Gifterčina, Alex Viša i ti dalje, da ne pričam o tim tu. Znači, ja govorim o ljudima, mene ne interesuje Gifterčina i on što imaju svađe balan. Znaš koliko to mene zaboli kurac balan? Aljo i lova i lona, znaš koliko to mene zaboli kurac balan? No just. Ja ne mislim svađi. No nemam balan ni ja ovdje niski. Eto, ja sam umeo ovdje 5 godina. U Sarajevu sam prvi instalirao ovu aplikaciju. Ja sam pojedince podigao ovdje na TikToku. Pojedince. Pa čur. A sad mnogi se dižu preko Sanjala. Jer znaju da Sanjal ima ljudi, ima sve. Ne znaju preko koga će pa preko... Gdje je moj pačur? Prva ti ona Marinela, kako se ona zove već? Nemam pojma. Prva ona. Tu sam. Pačur. Prva ona se diže preko Sanjala. Ok. Ona. Aj molim te, reci koju ćeš pjesmu da ti pustim. Majko, sve ti oprašta. O, šaban. Evo. Pačur. Buraz, krštavaju te ljudi, ali ne vezi. Ti si dobar čovjek svakako, općenito. Doći mi. Ja je moj pačur. Doviđenja ocu mom i otišla u drugi dom. Ja neću reći da kriva ti si, možda se